think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. No, I'm never coming down. Vai ponovo. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care in the world right now. Društvo su od seksa. Gdje sad ovo? Hoćeš staviti na lice? Hajde, partner. A nije to ženo. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know. It's so incredible. I'm finally letting go. Hajde, obri se tako. Hajde, to ide. Jesam gotov ja? O, kakav sam, kad mama vidi, oči šta je ovo. Hajde, sad sad. Dobro, što sad? Daj sad. Dobro, ja sad tebi što. A ja sad tebi. Neću, až tebe vidi. Da vidi kada ćemo. Sad se sjeti sa zamijenim mjesta, sad se sjetiš tu. Sjeti na moje mjesto. Hajde. Sjedi. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u salon porodice Stanković. Kako ćete vi, hoćete frizuru jednu da napravimo? Iako dedin nije master za frizuru, čeka. volim. Dobro, čekajte Ja sad. hoću lipstick. Dobro, stavit ćemo. Samo nemoj polako. Polako, čekajte prvo frizura. Hajde sad se opustite, nemojte ništa dirati, napravit ćemo vam frizuru. Da ne vidi vas kamera, čekaj da se vidite u kameri, tako. Čekaj. Kako vam je lijepa kosa? Kako se vi rekao ste zovete? Kao Jela. Tara Jelena, vama će, stvarno će vama sad rođendan u januaru. Koliko godina? 5 godina, pa ti, jel ideš? Moja mama je kući daddy. Dobro, kako se ideš u vrtić? Da. Baš još. Dobro, kako se zove učiteljica u vrtiću? Aluma i Sadina. I Sadina, pa bravo. Jel ti se sviđa u vrtiću? Dobro. I imaju Agašu, Omale. Dobro, drugarica Ermina i drug Omer, ide i Nejla s tobom, jel tako i Šema, da te vidim, gledaj u mene. Dobro, pogledajte, ogledalo se. Dobro, idemo sad šminka. Dobro. Hoćeš polako. Polako, sve će polako, u salonu ste, hajmo sad. Čekaj, stavimo malo šminka, pomiješamo, zatvorite oči. Tako, još malo. Da budete nam lijepi, kad bude vas drugarice. Dobro, idemo na drugo oko. Hoće moje gaše biti Hoće, zatvorite oči, zatvorite oči. Lute. Neće, on će biti kako si ti lijepa. Čekaj da vas sredimo, dajte drugo oko, zatvorite oko. Zatvori oko. Pogledajte u mene. Evo ogledalo se, vidite. Jao, čekaj, ima još, nije gotovo. Hajde, okrenite se sad ovako. Okrenite se. Dobro. Idemo sad. Lipstick. Podignite usta. Tako. Čekaj, nije još gotovo. Evo ovako. Tako. Iako ja ne znam, ja moram malo vježbati da bi tebi ovo mogu staviti. Ali, čekaj, dobro, zatvorite usta, zatvori. Ajde sad. Gdje da vas vidim? Pogledajte se u ogledalo. Gdje da vidite se u kameru, pogledajte. Jel vam se sviđa? Pogledajte. Jel Tara, gdje da vidi kako, gdje da vidim kako. Jao, što ste lijepi. Pa sad kad vas vide, sad djevojčice, drugo vidi. Hoćemo sad nokte, hajmo. Idemo nokte. Koje ćemo? Čekajte, nokte ovdje stavite jednu ruku. Jedna ruka, jedna prvo. Idemo sad nokte radimo. Dobro. Gdje je moje mama?
Mama, hajde stavite Mama, nokte. jesu posama. Hajde, pa ćemo pokazati kasnije. Svi kad vide vam nokte, jao, rećeš da ti ćeš biti najljepša djevojčica, hoćeš? A Mira biće jutro. Bićemo, neće, biće, oni svi reće i tvoje drugarice, jao, ko vam je... Ne, reće, ko vam je to nalakirao nokte? Dadi. Ti kažeš, dedi moj, danas sam reci bila u salonu, daj još jedan prstić, daj čekaj. Bila sam reci danas u salonu. I ne može snivat. Čekaj sad da vidimo kako je to ispalo. Čekaj, pogledajte nokte u ogledalu. Gdje da se pogledamo u kameru, pokaži nam ogledalo da vidiš. Gdje da vidimo? Otvori ovako ruku, gdje ovako ruku stavi. Pogledaj ovako, podigni ruku, otvori ruku ovako. Što su lijepi noktići. Čekaj sad, to je reci da budem lijepa za Božić i za Novu godinu. Dobro, daj sad druga ruka, dajte drugu ruku. Malo lak. Ade. Evo gledalo. Dajte drugu ruku. Hajde dok vi čekate da malo soka. Evo izvolite, ste došli na salon. Hoće da ljubim to. Hajde des, sok. Jel dobar? Ajde gledajte u kameru. Dobro, idemo dalje, daj rok taktići. Raširite prste, raširi, tako. Drugi. Jao, kako će vam biti, pa svi kad vas vidi, kad vas učiteljica vidi. Pitaću učiteljica, Tara, jesi ozdravila? Ti reci, ja sam još bolesna. Zato reci moj dedi, sad ćemo da osušimo nokte. Čekaj. Imamo sad ovo da osušimo, fen. Malo je. Puse. Druga ruka. Stavi ovu. Stavi ovdje ruku tu vrati. Čekaj, gledaj ovako gledaj u kameru. Dobro, sad još malo frizurcu napravimo. Ovdje ogledalce, imaš svoje ogledalce, vidiš? Ti imaš svoje ogledalce. Ko je najljepši na svijetu? Dadi. Evo, gledaj se u ogledalo. Tam gledaj se u ogledalo. Gledaj se u ogledalo. Pogledaj se u ogledalo. Ne tu ogledalo. Tara Jelena. Ajde vidaj. Ogledalci. Ko je najljepši na svijetu? Gledaj u kameru. Ko je najljepši na svijetu? Najljepši na svijetu. Ko je najljepši? Dadi. Ili je Tara Jelena? Ko je najljepši? Je li Tara Jelena? Kada Tara Jelena? Tara Jelena. Ti si danas meni još bolesna, bit ćeš ti dobro. Hajde se kao, mama, volimo te. Kaži, don't forget to subscribe our channel. Hajde. Kaži. Nećeš. Hajde, dobro. Ćao. Trebaš mi.